أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi watukufu, kaiti nabidi horenge makalma hangu yenu itotidehum tosani zintosa za kila Islamu. Mambia ni hukaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani ngamtsahu samaha za hangu huwa nrika o ngojogo na video yenu ruandrudami rawanzani raonaanya rafami au ka wati de wanru manifanyeze ngozi walanga maamini au ka kwa jado karadhi nzifanya sha decision ya hangu wami binafsi njaja banu ni daimnru choka yonsi shati jabanu ntekeleze mahoza ikaudu ya Nigeria Mfaransa rilio ya husiriana dola naifanya mwezi wa janvier wa bira. Baada nafanya dola mwezi wa janvier na bira utake mfubi dola hiyo kejadure kati miezi mili. Hizo watukufu autarike wafubi njaja banu njendoto wa detai shazi nongo zinu tizitaha zibire ha maslaha au kazi nongo zijiri titahae famii yahi mwanamshe woi riliwana heni akana erori hatekeleza wambari fanya maslaha. Iho pari amara ya handani shawani pozi ndungu za ukaya awabaha arfanya maslaha shakairi uje wende wene mrumsha hao mangari mjombahe mrumshe wakaja kana nyoba ya hahe ijeke sihara ndangare mjombahe mrumsha bahata hizo shawani mpoze masala namna hiyo mimi wami bidhati enamna njuwao nizo nao na vanu Faransa vanu kati nyango homduka na mrumshe wandronda mbo wa berjewa ni wandu sibahi tsiduka mjombahe shabaka wandu ajine hondani iho akanza rende ma ajnabi haizo watukufu rendelea inura hatu mwe jaja mrumshe ajiba furso aruha hondani hania ba ukamwadu hazini skedizo ya ransi ya vanhuruha arengeshombo henza hiyo hao baada mahadisi rafanya sinaurejeza haku yabo maana tsambeza ndeza fanishiha baada ya wenda ambari fanya maslaha yode poya ka na udzirombavi yokani ningarie damine mdumishe rengara mjomba. Baada na jazangu ilarika besi haruma tumu ya tanu tijazangu baada une semaine tifikiri tilejea tiwapara tuambia kairi awanga mkubalizi la mahaba ngamjorejei jerende ho mjomba ndo para ola mjomba onde haka ola mjomba hademenaje hunu mjini rakaya hende mji mroji haizo watukufu erori ya hangu ya bungi onda wabi kwezi
baada ula mjomba ya enda mjini mroji sipara ile famia mrumshe timwambia ukaba hangarfanya likalmana rejazi walo pala hom blouje rede hom mjomba kujaja aba mjomba sarwa nzahe yabo zinongoza hangumi na wezi hisa hatati hufungua ya mrumshede waya atwali kalima na mbio kati hufungua zangu na wezi hisa hata jerifi tisubiri na makalma hamanda ayo jumagu sana telefoni pishke arungama zinongozo pia yabo wakatinga mlokewa wakatinga jusi wao wakatinga mleziwa wakati shati stahamili na hizo pia hao njuwao inamna zindola ziliyo hunu Faransa ba odo kweli tizishiani mbando ngo tuka yonti tistahamili tandu wafungua sirejei mara ya pili ili ndira mundisulisho ribire zingutunguna zaniundai ho mkuwae ukatsendeti la pizi wando ndondo tsambilondo hondani ho wandu nenzangu tsensiste tsambansoro hula pari amara ya pili ula bibi harusi hajuha haroha haromaila nyumba ya hao damzazahe pahe mwenye nyumba hajuha haroha tionokana paresti la tusel haroma nyumba ya wandu tijua tsiruwa tijazangu yabo hata mpakada yabo ya masala kajahisa habo kibahisha tika ujuma uwapara rambabahe refamia he walikumor ili hauta solution chaizo na rambu wadingoni vanu tianduka wala gamzini siwa jampira imesaji na kanzani vehe ndini kwezi watukufu imesaji na kanzani vehe duveha imesaji nyokaya amada hiliza hamba mwanamshawi hamba hajifungua d'accord wala nduka furse ndongo ikai maslaha kayati shajana na leo espace ya 2 mois hamwana mshena mrumili ya plus de 10,000 euros ula dhahabu uja mapesa uja na hizo nti d'accord ya ukanje na mba hufungulwa abaha zihise yao ngawo inaziha kiza huwabidi uhunde ngawo izangu ikai dola inu ngaihisa ubanu nga mtsawe fami ya he mwanamshewoi ni mwanamshewoi kawa wandu waono haya re dhahabu re mapesa ya njeza baada ya mahari mapesa upia ya nrejei nga mzambundu nga mrejei ima pesa ya njeza baada ya mahari yu haki ahe tina ujwa huidai shama pesa ya njeza baada ya yabu uhonda dhahabu zinungujo pia na zinrejei umunoni yangu ikangabwazuka uvira zivira aurejei mbavidi ngoni watukufu auka wanuzi nungo zinu mitizamba siwambia refami remrumshe ukazinunguzinu ukazinuhisa jauba au kazirenge mdanga zindili yao
ikanga bwarendo zoe daza simzima ndani amru uliona kirtasi hunu Faransa ngufanywa mahami ngabi hata joka ushida ya unjidi 10,000 euro umru lo normali ulone situation yahe ikati mtsango wa uhindini nufanywa mahaminga anta kala dhalika mndu ya juwa ukan ntsina situation kanga bwandu wa joe vanue ujievate wa hindini ntsina situation na minga mi conscient na hini konsekansi joka ujiri haukabada na tekeleze mahadisi yanu naambie mndu mshewoyu karifanya arrangement naambie famia hahe wajadingoni wanzini sao siwambie fikra yenu ka ngamjo itaho bangweni na itaho bangweni ngamjo kangabo konsekansi zinjizo ni hunda shanga mrayo ngaboze konsekansi zinjizo mundani oka imwanamshe woi leo tihanda renda ndongo na hamanda zinu chahazirende mndu mzima mumjini hao baada waelewana ukaya mlole hamlola mwezi mzima bahi hamndibonze hamdu ya mlola hiada yatuwa mali yatuwa dhahabu yatuwa naizu rien à voir nezinongo nazifanya shamitsi mwelezando tiwelezando bibi harusi wa yuka Allah yande maisha hangu ntsina mbanongo tsena njowira bavuni kishinde njitapilie ambaka bastabu sikiriwola mndu rujori yashir fanya maisha na hizo rihundewana na mali na hizo zansa shizo na jana hunda zinroji hoka hata rajula wa Pari skima shuli yafanyisha hapari samedi dimash lendiri jazatu mahalani hunu mjini Lyon tujandi sana provocation na untaha na urangwa kalite na unla umumi imi ukawa la mide ufanywa hizo na nzao banga miyo hangu ikatsidonza nto weze istuari pia za jiribe anu bisenga bjula la wanu she message na kanzani behe wanu kwezi mndu msewei hasa hamba hajifungua minsi na hatamba amvi ya ukani mrejei sheiyo ni daiyo tout simplement de haki hangu yokansi kiasi ya janzini siwa ba gamweshele zobanu ka avaya uja nrenge mrongozi harumale bangwelin ui mwanamshe woi hapara mwanamshwa hangu mzima harumwana shwa hangu hamtororize ndodondo ambakani ambe hadisi yinu ujoni pule polisi bansi na kirtasi mimi ngamreponde ti wala ti mreponde haruma message ti mwambia kaye nda deposer plainte yaho nda bale polisi waje wandange ngojuo vanu ndio mimi ngamiravi shabe kwa tifungwa be kwa tijida dahubi zimaliza hangu ni dhahabu hangu na zirejei hamba upesi hauka ikawanzani ikaufuarizi tizifanya ikahwanza njajo fanyaha azima hayawaza ndengena be ngamlolo jwalo laoni hunde maisha njabo ntwabili ndenge mtarumbo njo mwezi la nafanya chanarele wanendo watukufu ka zinde ziliyo bil asafi shadidi wandu wenji gabatingore mu kumbisa hiyo wendo kumbeo hisaba la wendo tsingela ufukoni ambao tsini komen
Daminga minikope wa hangu. Gabo ngatingo huja wambano justi bala msukanza nifanye pour ma mère. Mais ntsina haja nawe. Jidaburiye. Yawede heliyo hatani. Wala inti mare ya mwadu zini hundao. Shariena vari nizajiri leo. Manana jabanu. Do tsovu adabu. De madharau. Nioni hao. Niambi wao. Sikezinde hata daraja. Sipible waharu mairezo ya TikTok. Yuka nindina onetoa bibu ya nangalie babala ngami mjufumo. Kweli ngami mjufumo. Nandabo na juhamo na tumamali. Hata na huerea na jana ulola. Na usitiri. Habu kweli ngami mjufumo. Haizo watukufu. Sinavumba mjibanu. Hima stehia hangu. Mino mjionu. Hauka ngam amini uka kwa jamruma. Wala kwa tiravi. Nizo yafanya handani. Nizo yanifanya banu. Yabo hata mpakada yabo. Ikanja unda response. Ifamiinu ya hema na mshe wa insi na hui pulilia. Malgreze konsikasi kongami ngazijuhu njiria. Ikangwa joka hamba mwendo waringe polisi. Na wende waringe polisi. Na wende watijini indini. Njarwa hitwa. Nja viole. Njafanya nongoso urendwa. Shatimiwa ndai haki hangu. Ikatsundu haki hangu. Noa decide ndeje ikomori. Kavati hatambatabu. Hunja hiba. Odonsi ya hatu. Haizo watukufu. Ngamtausama za hangu. Hina mrika wangu joka wane video yinu. Yuka sirongo ndongo za tukabidizi ngolo. Nga mfikiri njadea. Shatsimi banu idi. Nidai haki hangu. Ye mwantami mini yanzao. Tike wanum bibi harusi wa hii. Timre ndongo ikao. Ituka ubidia nsikini. Tike wanu mimi hata ikostimu na kawana vaya. Mide na yula wami mapesa hangu na mnikayo. Enda kaibalio hao ya anereyo hatu. Njabdi nilivye mapesa. Yankaro. Na kutika huenda na tuwe magauni na titusindiniyo. Umru ambunge na famiza hao hunu ngo hao hunu pia. Na miti mweleza kadami wa miche. Nide mru hatunlo hunu. Njaja hunu manga ilinsa hima pesa nende na wahe. Ukati juhati hundu hatuvu wahwa. Wala kavdaka na manga. Ukati mboka zihisevanu. Kasi jo hisevanu. Labda tijura pare ya kaya wahwa hao nilike. Nipue magaya yalo yabo ni heze mabriki yaliyo ba. Shauna iwa hatu pia siti mtima wandu. Haruma humjini hangu. Kamjenda na lime. Kamjenda nafanya hazinyendo waji. Shei haki hangu inu njalejeza. Haki hangu inu kanjeni fanyiswa sinema. Damdo mua. Na mbokabo ufungulwa. Enda zaho. Iyo de hali. Yenyi famimda zaji. Donc, zodi zabari watkuf. Kanga wajoka ujaswiti. Ngam lindo. Kati undu reponsi vami. Ngam jujani reponsi ya hangu vangu.
atampaka dabo narionane ha amani na usalama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.